InsyaAllah gurelon sayangnya persoalan tolong puyata Pakri Raban gemuruh dengan mulaan hakiki tah hadis Nabi kulong rawi tah lampu tunya bagi getanya orang beriman tah firman Tuhan baca kenan Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma kutiba bil kalami bismillahirrahmanirrahim. Awalnya tulis kau oleh Tuhan Kanibah kalam Allah wahidun Yani bismillah awairat kalam Nama Tuhan Allah 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 Ghafurun Nabri petunjuk oleh Tuhan orang beriman Allah 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 pelindung serta dalilun iring saja firman Tuhan dengar Quranun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Alif Lam Mim permulaan Madrana Tuhan yang tupuh mafhum Yaitu kitab nama Al-Quran Benar raguan hai waris kaum Yaitu orang yang namu iman kepada Tuhan Allah Allah wahidun kepada Tuhan Allah wahidun yang gaib benata iman etik kesinan alam mawjudun benata iman ke malaikat ora akhiran wateguhim pun serta dengan diri
didirikan salat boda ibadat Tapu-tapu jaram pun boda ibadat Boda ibadat tapu jaram pun Tamu sedekah nibarasuki Yang kala Nabi ulai ilahun Tamu sedekah nibaharta Dengan saudara tolong menolong Benata bantu Fakir-fakir miskin doa yatim Deda-deda dalam kampung doa yatim Doa yatim di dalam kampung Dalam iman ke malaikat Segala umat watanu himpun Dalam serta benata iman Kitab Al-Quran yang kana potong Serta kitab yang awai kena bilain Ingat-ingat hai kaum kena bilain Kena bilain ingat hai kaum Menyangka orang yang mau bahagia oleh Rabbana kena pelindung Nabi percaya oleh Rabbana Gedaya hamba selamat untung Nabi percaya oleh Rabbana Gedaya hamba selamat untung Gedaya hamba Gedaya hamba selamat